Cardom de ho kadu kwe ton same mang thong thong ne bo same ning ma paklang khe ning me jo bangke si nang tum ha an same ke thanji do la bangke si ke paklang da bangke la ke photo electric effect lam se tum ji thana mi de si photo electric effect lam se dak same photo electric side de lo isi pini bangene ya amane a practical se klang po nang thong an same mane kosan se photo electric ke form ma jat ma lapen kachi ne tum seminar jun pa mekano mane photo electric effect mane ko pima bangke la ke si class 12 ma class 11 nom science tum si long ji mo semi tum dak science student tum dat hanle tum dak than kali tum ke mane curiosity knowledge ke donan ji lapen kachi ning kang tung di per thelo ngang son se tum dak chini la si si photo electric effect bang ne pachini kang tung kar biang long tum don han semi na sini semi video semi smart tang no het semi upload belo bon sami la sodino ne pi bange mane ka challenge adi september chek lo bange pura unte regular on si video upload jip sine challenge to si super bang si video sami ke kewan ron mo si pulo la sinon sami hala dak ka chini tum do ta hai la sinon dak bang ne practical sami ba klaim mane goson se photo electric effect ke do ma jar mal pa Kopi phan si tum ke pudama aya to me photo electric effect ko pi hormu lo ho pu ma hu tum do ta hai me di la sinon pin ba da ne ma ma chep klang play bon sami dak si na pram sami si practical chep klaim pin bange practical semen tuan semen lang tami la si photo electric effect porque simple de pon semen dak simple ta di mane sung utum chini te first like Albert Einstein 1905 se lang semen ka discord cheng lo la sut pen si pang cheng lo de la si 1905 pen Albert Einstein si appear Nobel Prize na long he 1922 lo man bang ke la si dak bang ke tum bang cheng bo first lo de la ke si arni lo so tors bang ke imagine hadi si arni lo lage si light he light pote tum no arni chot ke lo la si light an ba first tum light chini hanang de la light de si light bang ke si la ke wavelength la han tum bang ke particles su pudam e la han ma ke te photons po si pulo la si la so light han ke tum nong ke particles su pudam e particles man he di mane asante duglong sama sab se mehla nu do dil son se tum particles po si pulo se ka prek se tum particles do de bo se mela so torch bang ke sila ke arnia tulo han ma ke wavelength mo si pulo mane wave di arnia tur se me violet ho blue la pen ke red la son se me ka prek do de la tum se me tum chatham te ding pi bon se me mainly bang la torch la ho la bang ke tum nong ke la han ke pu ke tum wave si pulo de photons pulo la si first photons bang ke la tur nang tur po itum la dak in chin no pulo ki chin de la metal so dak metal nong tum nong ke ka prek material so dak se me dak jeans ta ho la pen ka prek ha so jong se me tum chatham no la si la lo itum dak ni ma practical chatham im de la si so dim na example la lo la dak ni tur lo so ani tur lo pa di la so torch pen da light bang tur lo so tur bang ke la arnia tur lo mang ka uv rays pudo la si uv rays bang ke mane si la ta energy jo form do de amne la tum in normal light son gali la si uv rays bang ke tum na dang chin no tur lo te dak pen se ko bahak dak ti la jong si duita ka chero lo dak chemical dak iron chemical long ben mix lo bolte la dak che form po la photons rolo bolte dak pen ko wave long ben so yang ko particles ulai de ti so particles ko ulai bang ke electrons ulai lai electron mane la current di current ulai ni some example paklang ulai la de la pu first ani tur po la de se bang ke electron dak pen si mane che split po mane che bahak pa di dak pen si sangang khung son di la ke mi an bang ke en lap pa ya di la son thak la di la se la electron mane bahar mane hong dam lap bo mane la son enough energy an long lop te jong se ta jong he pinip sami energy jong si avi polte la so bang ke mane son of form atum current se bang ve hede pon sami uv rays bang ke mainly current bang energy de ko di la si so arni tur bang ke tulo ang chin long polte la so chin long si current bang ke trap that po da lo thabla po la son jo si dak pan si particles bang ulai po electron long lok dak pan si current bang ke la son si Albert Einstein sami 1905 walang sami ke long cheng lo so ang kinong pensi so ang kinong pensi long lo lang sami la si la det pensi lang bang ke penan scientist ne try le so pramen sami bon sami exactly lang tum long pa mi me di so formula bang mane pa solve thelo so pa solve hud bang ke la si Albert Einstein mang si ke pa solve 1905 hud la si so apini bang ke ani tur det men si dak men long lo dat men solar energy han long lo pen ke alpha red light the long lo pen ke tum non night vision hui samil han sam ki useful so technique pen si athe night vision man ke la bang heat men si ken en mati la han sam so ultra la so photoelectric effect men si ke en hadi la high side dilo si tum ke sem chinyam nang pola bang ke tum krabi long tum dan sami no hok science tum chali lip sami itum science ke chali effect ni porli la si education man ke tin ta ro dum di formal informal non formal educations la si tum no lagi education mane everything de tumi charli lo ple tum chaban tha cholo itum no a class dun adang ni lo la pen dun dum bang miong thu ong chot po akamang pola lo la si la so pot bang la son lo di la dak ani tu lo te da pa electron form bo chino bo chame energy ba enough long lang su pen same
la that means si alang tum same si angko technique ri thulo ka prek scientist tum same la that means alang tum long thulo hosot ke long thubang ke angko si semiconductor long lo semiconductor ke non tum phun lo la chips who use bomb la chips mane ni same than bomb lo like tab jon same than lo ki cho chips le kali chips same hada alu la phun plang long du me di motherboard hon pina sona chips du di la son si pulo bon same la that means si api bang ke semiconductor ben si solar cell banai lo si solar cell jon si pini bitel ke prek video same bang thegi si dak pen solar cell along bang ke di mane la tum electron same part up pi la so apot ke form है दी माने हला बांगे का प्रैक्ट टेक्निक से यूज माने दी हला के डायरेक्ट आयरन काली लगे सेमीकंडक्टर्स के एन बसेलांग से माने इलेक्ट्रिक से फॉर्म दब ओलो ला स्प्लिट माने दाक बहाक नु चाट ओलो ला सो पडलो ला बांगे लसी लहान की तुंगी पुदा मागे सो आ फॉर्मूला हाने तुम मांगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लसी सिंपल तुम का दुगे तुम चिन्यां पो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट माने के लोंग चेंग ला दाक पेन लो लसी ला डेट पेन सी अफिबांग के क्वांटम मैकेनिक्स संक्लांग लो क्वांटम फिजिक्स संक्लांग लो ला डेट पेन सी पार्टिकल्स पर मुहे दी पेन नान आ थ्योरी लो समे इम्पॉसिबल उंदे माने इम्पॉसिबल तो पॉसिबल उंदे लो ला डेट पेन सी ला सो hormone के अफिगे यूरेनियम होइता रंक्लांग हो मति दी ला डेट पेन सी तुम एटॉमिक बॉम्ब संक्लांग लो हिरोशिमा नागासाकी लो समे ला बॉम्ब बॉम्ब ला जापान नो हायन समे la so join ni si na klang dak la so a formula technique pe scientist chali long lo quantum mechanics to la itum no quantum physics science am chali long men si so particles ke long men si Oppenheimer pulo hek bona cheng ma lo so pen sim la alan to an sim se mar pen se phi bang ke undet lo so pini pot pen sim la si firstly la ke form cheng bang ke la lo photoelectric effect la han si pu itung pudam lo pen la chut ke la to penan sim le do lo so ma di asi tum anya tu dong tai ni normal chot kali energy san un ru bak pan chin del lo si dak pan si amen chelong lo photo electric effect pang asi hope nang ton semi buji ba makeup usining thelo la lo si ka kes me regular ban very pu su video han chipa duk sin li semi non a ju semi semar lo la lo si nang tuman semi jong si video nang verji manang verwe prangson mane high quality videos nang ji semi comment semi chini pen jong si ka kes me tum science salam je than pon very deep down tum je than em te comment semi chini la semi athme tum ka kes me science salam se tum je thanam ji asi pura so special tum september bang ke un an ke tum mane continuously ko mane consistently si video upload han se bor ipon lo lalo asi nang tum Kopi se chini ma so quantum physics tum chali long lo ma chali long le lang pin lang ma no se ka long cheng lang ma jat ma sameng tum comment sameng chini lo lalo asi pini pina question dop tang konar jun tome tum ka kese me ka chini han bor ipon bom lalo pini video lan hello mo private chon han be cardon